Assalamu alaikum Oşkar YouTube kanalımızın görücüleri, bizden kattalıuçular, bizden kanalın cemaati. Biz bugün Nokat çergesinde çıkarılışımızı dulantabız. Bu çıkarılışta sizlerge uşul Kıtay'dın mini traktörü turalı malumat berебиз. Daregen takta ötsök, Nasiriddin Isanov айылдык аймагы Тескей Кожеке айылында турабыз. Тескей Кожекеден ушул трактор сатылат экен. İyisi yemi malumatты берет. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Кандай жакшысызбы? Ден соолуңуз жакшыбы? Рахмат, жақсы. Mini traktörдү сатууга койдуңуз. Mini traktörді сатуға қойдық. Міне тұрған бала жоқ, балдар аяқ ішке кетіп қалған. Өзім миништен өтіп қалатын сәл жаш тоқтанып. Ошо себептен сатылат. Себептен сатылат, турат алғандан бері. Иштетем деп алган белеңиз. Жетемде алғанынан ол балдар аяқ кетіп қалды. Өзім алым жетпей қалды. Кытай трактору дедиңиз, э? Қытай тракторы. Буда эми канча аттын күчү бар? 20 at күшіне var. 20 at күчүнө барабар. 20 at күшіне var. Var joğı var, starter, akümülatör. Starter менен алат. Starterмен ortadan alat. Gördüm. Döngülöktөрү дагы орто болду экен, э? Tavalda dinam sinam var joğı var. Dinam var. Эми муну түшүнүп, минип эме кылып жүргөн адамдар түшүнсө керек. Бунун жылы кайсы жылы чыгарылган? Жылы 2010. 2010-жылы чыгарылган. 2010-жылы чыгарылган мини трактор. Бунун комплекттеринде эми ушул эмелери бар экен, э? Kompleklerinde aşıl. Бул жерде Şıkmalası var. шыкмала, Graveli var. шыкмала, Kasılkası var. грабель, касилке. Мына грабель бул жерде турат. Үчөө экен комплект азыр, э? Komplek. Эми буга дагы косса болот да, баягы фреза, косса болот, соко дегенде Ар эмелерди. жагын косса Эми болот. сизде жок экен алар азыр, э? Bende yok. Teleşke koşsa bulat. Телешке косса мындай минип, кызыгып иштеткен адамдарга экен да, бул айыл чарба багытында. Selka koşsa bulat. Maka selka. Бул азыр мына комплекттер, бул алдыңкы болуу дөңгөлөктөрү жүгүлүнүн эмелеричи өжө. Ya aldığım Başka döngülüklerine 16 yıl maşından nemeler çökken. Hadi Seyit Niva Sivalar. Адисе нивалардын балондору чөөрөт алдына. Arkasına 82'nin aldığın balon düşetken. Мына 82'nin алдыңкы балону. Aldığın balon düşetken. Ondan bayağı gazel işlerin balonları emre düşetken. O balonlardan problema yok. Икөн бир жүргүзүп койгун, бир мындай шарт алганын бир көрүп коелу, анан баасына токтололу туугандар. Aynen. Айыл чарба багытында мындай фермерлер, дыйкандар ээси менен байланышасыздар. 2010-жылы чыгарылыптыр. О, бир басканда жүрөт экен, э? Өчүрөр. Бир басканда жүрөт экен. Bir başkanda cüret. Эми бунун баасын канча коесаба? Ya arkasında vom yemişti. Эмеси так иштейт. Ha vom arkasında vom doğru işte. Мыналарыбы? Teleşka koşu yerleri yan var. Sektör. Vom doğru işte arkada. Жүрүп турган жакшы абалда азыр, абалы. Yakşı aldı. Bir baskanda cüret. Баасыны канча коесо эми? Hiç kamçıldığı yok. Basını 250 bin kemi vardı hatta. 250 000 kemi var. 250 bin kemi var. Бакаласа дагы сүйлөшүүлөр болот, Сүйлөшүүлөр кызыккандар болот. болсо, мына реально ала тургандар комплекттерин көрсөттүк. Дыйкандардан сатылып атат. Эми номерлериңизди айтып өтсөңүз? Tüzügele kemi var. Nomur 73 men. 0773 менен 26 22 26 22 35. 35 номер менен байланышасыздар туугандар. Мынакей туугандар, биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Ээси менен байланышып, баасыны бышырып алыңыздар туугандар.